The political race for the Khasi Hills Autonomous District Council has intensified with the filing of nominations as various political parties and independent candidates gear up for the upcoming elections. Campaigns are expected to gain momentum in the weeks leading to the 21st of February polls as voters prepare to make their choices. The National People's Party NPP has announced its candidates, including Lamprang Bla for Mauplang Dingye District Council constituency and Kordolingdo for the Maukhar Penthor Ungkra District Council constituency. Ahonya abang kong abang pau jisumu yaki nongkersan bayi juga arpui bukan di konstitusi nomor bangala nu banong ba lesi ngalong kata la sautem lajan baru aki nongjiet jumpa perang di konstitusi la action ya tersaus nem sautem keti te kumarlong hadu mentah mene karayo aji taki ba bayi juga berperang di konstitusi mana kermen mana biang mana penting di kamtak sen kebasan but kemauan barba pada lah angut ya ban ajang ni kita tentang beliau ban yo rekomend itu mau jam bat saksmen mau sebab jadi kita demi kini poru naso ban pau jisungu iki pajba ino song juga arpui mau di kursi jadi ia juga ayang dimenta sen pat dari sulit akpat piwe piwe kam da phach ni stai phachanga banai la da hadi kanti balong wen si jongpi ngai da kam ba kadi kasi be jungi da kam ba man pa hapun skam ne sang ne sibun be dan kam bale susuan mutlan yani ka kihop jongki phach ba jori kasi be jungi ka jing confident juga kalong naka jingi bangyo naki nongji be janga pokok konsi ba ko Kibang i kumu kondisi tu buat mentar yang ada kondisi. Buat kita katu kat ni ki anhi kiba ni dan nanti ibun bagi yang hi sulung aku belum petri kapal bagi kak. Ke election ni ke ngayale ni ke election. Kemudian baka parti bat di sitting MC jongi in dua selang bat ki pai ba ki kuat bang ngayale ibaga. Bat hadir nang taban kata ngayale juga kandidat ngam tip di bawah. Dengan musim dia tak ada advantage sama election tak ada election. Hi kumu beliau bagayan kan orang. Kai ke bang rakyat kan lagi. Dengan ring ngam kuat ban sule kita bandong ban sule dak independence. Ni bakan PP dengan ta kaseng dari badong dengan orang kesencara soka. Bagaimana menurut isi itu? Ngasau deh hi ba kai isu hang teru kia simkia abede bakal diskusi. Kan ngasau deh punya lek bidang politik. Em kamat hini yang tu po soyong. Idon ki mat ki banga kuat. Panwara su yang sah ada kebagai. Bak bakoi. Bak tu por bengele MDC ngawara ke sah kada kebhatam. Keba nak jing sah tu bien. Nilai lau jong po dusam. Aman nak sinong kita kita. Jaman tar dengan kamban han susu pada ban penbahas susu yang terkaman. Kali di po konsi. Kata. Satu. Kumbah kelong mentah. Nunu kandidat. Udan bela kecong hika lukomlong kecong te kacingbi cungi baru pinyai napon seorang kam khususi balik senong semai kam dak tak tan namar ba kibriu kibadan po anpi kibri kibriu kiba duna ni kiboni kibriu start kiba pet ya ka kam karoi kapal cong kathan khususi bar kecong pon ngi iba kani kacing long cong ka anpi kalong baik ka kabangi iba ke berokhat ka balik apa serkal buat kamtam po district council ni bakal lek ke badon kamsha monona ikilat cinyada ke biang mon nak benta kecak beriu sini bombolong mata ke don ha cingkermen nomor ba hadir mangla sakri yo pai ba susunong juk somolongan bo chopor kom noi kai school ni bobon ki beriu ki pai khmat sanga bat ha ke chopor ba kumu beriu be dei bat ki pai ba nak benta changa ngam school fesu tagarau kini kecing skrip pai ba kedan be hanga bat bagi beriu berokai ke besong ni katan ki kamtip kambai kata.
The United Democratic Party (UDP) has fielded Augusta Jirwa for Jayau constituency, Desmond Maulong for Nongthamai, Matthew Bion Starkurba for Mauplang Dingye, and Mitchell Wankar for the Laban Mauprem District Council constituency. Kum MDC indai kedai ba thau ke an repair banya pinklan chuchu yaki an banya da yalau jong jai pen rio pat penne yoriti dustur jangi kumba jule hi kulong kuma kedai ke dustur ke ngin penne kenang bagi we jai dustur namla iwe ki jung di persang ki we ki rio wa wan pinkla ya ka riti dustur jong khasi tenrai inam sha ta Kumemeli apa je ipat ba ijon kam ipat no sesno jom pla konstitusi bro oi compare daga adun kanu parti ru henry kam ku jama ka peni ba anu gadon ka kam ga matre ka biang hi ka hunu pat ba aban kanji ya ka development hanga ngam perlu satisfied nomor ba ka jiwan ki scheme na po central scheme ru kimpat dei kita he Andre ingin sadon ka amendment jo schedule ha ba ka direct funding kan sawan bat ki bon ki scheme kum ka SPA nang ta ingin sadon pada ki scheme ki bon lagi department jo central department ko fair ning ko ay ka bangali constituency ginay kren ki development kum mga jo kren mga development lara don central fund niyo lara ang central fund niyo Andre ka dei alor ki an ki ba kum MDC ha ka ni katam ko mentang le ora sibon lagi ay ya kalau paring hakani ka kenti ka bomenta hakani kenti bomenta de how to session ka ba malaytay na banta kalong paring de mga malaytay ya kalong paring banora siya kalaban konsensi andre kaladon ka jingong baya ka laban konsensi onra siya po lay mukhra ya kalau sabtun siya malin andre ngalaytay hakatu kasingi po hapo ka dorbat hawan district council but de hang tu ba kisara siya ka select committee bat menta pi kuma pi menta kadur ka itanat ka laban konstituensi ilayo dot baro khat isnong ibaron tang hapo kalaban konstituensi ka jinglong confident ka jonga namtakan ka election ka jonga kalong ba hadian ba apan barang akong candidate official candidate jong party UDP na po nang kumai constituency hadian ka jingya iyeng jingya isang nang tara ka jimpolong yung house meeting ko pero ngiyo iba ka response ba ka jingya jing paiba jang kumai constituency ya ka party rulum bagi ong party UDP mo kadang don tamanya buat ngangets kamba ki paiba kin pai shmat kan ka party rulum ka party UDP bangin ai ka jing kersan ka bapura akan ka election ko menta parang ga scam ru ba da ka jing di alam ti jong play angin scam mga sa poisya taw jong jing jong akan ka ti menta Pika norim ka ba ngasim ka long banyada mat penek sa bat kentiu ya kari ba jai kentiu tak dengan norim ka ba scam ka ba don tina ka banta kani kaditang ka we ka long ba lai boring i na ka constitution ka India nam ta ka section dir ka bor ka bakhlan ba la yang i na du bor ko menchua te ka don kam yang i ban tang ban chupan khlan ya ka baladon haka kata ka di ka kong sandu ka bangi di ban le ngalor bagi ni kertong ki balakren ki balawan ya file lang i nomination ki labatay te ka dan kam stang ban pen khlan ban bor hapo kani ka section nga sung kumen sibon ya ka bangan don hapo ka UDP but aingu ya iba polling do ya ka ba i lalong ru UMLA minister manta banado bangalarong haka UDP ngale Tracy Tom haka election MLA ka bladap ban penjob i takumta haka ni kenti haka baila island ya nga ya ka bangen sim ka benta bat isung men sibon ba ka jingdon dikat jong i bat nga iwan ya lang namar house nam arja ka khandai ngile persya mai wan badingkong ngawan baar man ngarem rutong ka bah news pabut tengah kermen ba daga bangi combine lang ya ka vote share jong i bat jonga kermen ba ka jingjob kan wan habding jong i. The Hill State People's Democratic Party or HSPDP has fielded Juban Lankhar BKO for the Maukhar Pinthorongkra constituency.
kamat ka baning kong do habang mi ha ganiga MDC election kalong na kamta kadaw jong ka chat ban riu hi but kumangitip baka chat ban riu jingi kadai patang hitro kamat thai salinsar but baka jong kerpang ka jong ka kumau beli labu la thau yangi ka chat ban riu ko kerpang ka bangi khat ka kai nyutrem ka chat ban riu ko ba long kerpang hakamat kari India hakamat jangko pathai salensar bar kham tam e namar ba kani kari ke jungi kadang kam yeshibun kinong yalam kiban la ban teipat ya ke ba kimen barim kilabu kilai hangi bar kham tam e bangi kum gajat ban riu inang la ban penjenai ya kata kajing long kerpang ngajungi yang ba ki kita kijing ai ki ba kerpang ki ba ke sarkar India kala ai hangi gajat ban riu ngirang kam namar kata ban mi shkamat hagani ka kantiru hagani ka MDC walang la ekhoni ka MLA election ru hande ga suthu ba hagani ka kanti kathau bat ka kata ni ka jumut perhat junga syakani ka chat ban riu ka jungi na kamta ka bha kamyan jong kalong menta kamtam na mangin dai kren e kalawai lara ka menta nimla man penta sei kita kalawai ki kumba plai i pada desi konsil kadi tang maka kasti ka balap anyadai ka chat ban riu ka jungi kerpang hakum gani ngi habang iwan ban pri thu shepi pat pa mangidan ya kata kanong rem dan yang nak kata chat ban riu hagani ka poru kata ka dei ka mat ka kongsan do nan ka chat ban riu